Kajing pentip bas musi, bai temen basan Daniel Mbina, san pupras nem ka arta. Iba syong basa anong tungur, ikun jong ikong kuat bina, bat iba wat kisiar, kibalaya pam kuai dua rublay. Bat iba deiru ipara jong ikong morial bina. Kendiat kumban si pentip ang ni, bai temen basan Daniel Mbina, iba dei temen basan jong kapalang presbyterian nong tungur. Hakaju kapor iba deiru isordar barim jong karat lengkat haus nem arajar san. Mentai laklano nagami kasla perdai, hakasau tarik unai lur arajar arpesau. Kibahaying kilapha dagan ni kaberta kasyula syakikur kika kilok kijor kibaya ithu itau baya kamet kabadang sa jong itemen basan onlej on tep don buram hakano paisingi jong kan riu tarik unai lur arajar arpusau haulum jing tep jong kapalang presbyterian nong tungur.